Kita baca sama-sama. Ya munawwir qalbi nawwirni binuril iman. Allah biterang hati aku, Allah bihu cahaya iman. Terang hati lon terang, buka kandang nur imani. Hati pengeh bancermen bak meneen sinurani. Hati pengeh bancermen Nabi beda apa ya Rabbi. Sama-sama. Ya munawwir qalbi nawwirni binuril iman. Allah biterang hati aku, Allah bihu cahaya iman. Terang hati lon terang, buka kandang nur imani. Hati pengeh banceremen bak meneen sinurani. Hati pengeh banceremen Nabi beda apa ya Rabbi. Nabi hati lon bepengeh, Nabi bedeh kalam ilahi. Nabi mafhum yang lon paham, berbagah famdum hadis Nabi. Nabi mafhum hadis sahih, hadis dhaif beulad tukri. Menan sidom yang perlebek jiti pele wahabi. Ya munawwir qalbi nawwirni binuril iman. Allah biterang hati aku, Allah bihu cahaya iman. Terang hati lon terang, buka kandang nur imani. Hati pengeh banceremen bak meneen sinurani. Hati pengeh banceremen Nabi beda apa ya Rabbi. Ilmu fikah Nabi lon faham, beda jalan dum kaul mahalli. Kita mahali sabah syarah minhan fikah Imam Nawawi. Imam Nawawi alim fiqah, lemtama dengan sufi. Salasidra waliullah, mukasyafa alim rabbani. Ya munawwir qalbi nawwirni binuril iman. Allah biterang hati aku, Allah bihu cahaya iman. Terang hati lon terang, buka kandang nur imani. Hati pengeh banceremen bak meneen sinurani. Hati pengeh banceremen Nabi beda apa ya Rabbi.
Nabri mufhum kitab Tuhfah, kitab Nihayah beulun tukri. Dua kitabnya cukup asal dalam sejarah mazhab Syafi'i. Menansyid lam Fathul Wahab, Mughni Muhtaj Khatib Syarbini. Kitab fikah lam yang lain Fathul Mu'in Al-Malibari. Nabi mufhum ilmu tasawuf, lumfam buruh iya wazali. Nabi hatilun berji'o, sifat jasus ngan sifat dengki. Laksir batin sifat yang sifloh, Nabi berji'o wahai Rabbi. Berang hati lun lagi suluh, imum tasawuf junah Baghdadi. Ya munawwir qalbi, nawwirni binuril iman. Allah biterang hati aku, Allah bihu cahaya iman. Terang hati lun terang, buka kandang nur imani. Hati penuh bercermin, bak menaen sinurani. Hati penuh bercermin, Nabi berdoa ya Rabbi. Ilmu tauhid Nabri lanfam, bedeng jalan tauhid Asy'ari. Nabi lanfam kalimah taibah, yang kage surah Maturidi. Menansyid lam ilmu ma'rifah, mukasyafah dalam qalbi. Jalan geja awliya Allah, lam tariqa ulama sufi. Nabi ji'o yang bid'ah, faham syiah dan wahabi. Jamaah tabligh gede berjipot, gede ulang Hindi. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Berkenan bentuk doa, berkah Nabi Sayyidil Akwan. Amin ya Manan, bermebah